long berda ke thang cipang ni sami kita sli hasipi aprang sip berda tepi arjuik tha Kalitang bijo intia pan ke patrong lam ki ke do dumper truck ni plia pi ke neplong song truck si silang pet pen pini ke CSI hemalong perang ke mai ke pha rong khang ke CS zone pen 46 ang deng karbi risonim so rong aje along kecepate dunji pan ke tisik pon Kedam tang ipraing ko lagi thom arni 0 point along inut bijay intia phan kapatong alam ki adam par truck aphan pang taxi kineblong dilai police atum hit and run pulam hoy pabon ateng police atum kiri tarli chupaduk si ahuni ke pho adi malong ke thegdun long bek rong rat kapachini ateng dampar truck ake at pu patini long laso ateng hampang asong bokajan KSA regional dilai hidipi KSA branch KSYC lapen UPKA atum chelang si patumi ajo por phai cap apor malom balipathar ahwar tukulang so arong along nedam chek lopusi KSA Bokajan regional amai pu nobin rong pi than pachini nonamat dilai police atum si chepari denglo dampar truck ahem pu Dilip Saikia lapen gari number AS01 JC 8871 pusi pangthek bonta driver aphan nep ingnang longlelang Indeng tikebra trok ke YF mate karbi jisonim so rong aje tara langso along ke padupon along rongkang KCS zone atum penta cisik cedang pon bomlo seta rongkang KCS zone atum pen pining indeng tikebra trok ke YF along si kacipate dun ceng lang pusi alang itum pen thanpon lapen rongkang KCS zone ke seng ponang kok lake kedam tang apora hot an ke hothat langso zone along lapen dongkamukam KCS zone along cejok dun si cepate dun bom Bons kami hadak tara langso along tirang amen wothat langso KCS zone puadim duar amla pusi peklang rong bangso puthaksi mingduk ason mandet wothat langso long lo bate dongkalong si cepate dum alang litum ben ko pine ning ka che oi ning ki so lason ke do ajok pentong la bangso arong khang jones ke seng iden ma mate thangnata be pentong ke seng pon lo dak tara langso long ke ahok peke boy langso klang klida joini duramla punang klang rong ajoy nesi itum ta constituency wise tong nona bang ke mandan ma pusi laso ning ki pung ba ining cep ining kopulma cepe klar dak penji aphansi rong khang ajun che sengder bangso KCS mane Carbicultural Society bang ke ilitum political damde pensi ilitum bang ke political bangaling bang tami ta ilitum akhai itu maju tang jubat ke reng be adia pot political akha ke pin basi litum kam claim ponangji ko bangsi nili harapan juniri lasi rongkhang KCS zone pining pen dang loke rongkhang KCS zone amen pen pedoverji apansi bor i ponji pusi alang itum pen khanpon wothalang sopen rojen rongkhang news fast kardiang long Indeng Presia Pong Kecok Heroni Saint Luke Paris Karbi Catholic ningkan esek amai pi gedam tang ni phaing ko raplipen ko da trok ani an Immaculate Church Thesobil along kapadopon atumi kijut arni dipu diocese abisop Reverend Paul Matekarapan Cheng Muripong Stephen kangthum karne padopon uthot Reverend Paul Matekar ari deng pensi Karkli kangthir Karkli pon bangso along Saint Luke Paris Praise Guru Sarbinoy Guru Sar Nicholas Terang Guru Sar Tommy Atumaphan bangso Karkli kangthir along cherap chetudun lapen api sakramen kang therapan aman beng pen jeng toy jeng ni pensi bangso maipi pajupon Reverend Paul Matekara hin pen along tin pen ke bang kurusar father ani sami sister lapen Kheroni Parish Council Committee pen lapen Monduli Krepo Catholic Arara Tumaphan Arna Mahirdume hang pitekang pensi bangso ningkan esek pen epong asabha Saint Luke Parish along si pajupon jeng khapen pabitro kathar news fast karbiang long Patudabada por phai trok rachiti mapor doboka bas kachong hongalong arlenga supiapan muncho matum arju bamahut inusona sing terang pulonia sor tekdun loksi arju dunlo bukulia koraji asor pusi chethan pon lapen rumuni ingtibi puta chethan pon asupiga chethan pon atengke kedam tanganing kan machi jonga ciklo inut sarkari be
Tara dubi tebe arong ame karabang school kapaduna men pen pon lo bonta hada ke ting ke chok kacacak huni ajok patowe ajo aking pen nang kajui pusi patowe ke bang asok punalong si kepang thang puta rumuni ing tipia bang sona sing terang apan cethan pon api bukulia koraji kanai ing tia long an sona sing terang bimal ing ti lapen ajer potum thondun pinpur me rumuni ing tipia lang like wolom komaji kanai ing tia rong amekar babu ing ti lapen sonti rong hang pia supi Greaters Dongkamukam Press Union ay hinpen kinamtang ke cheng sia phong lang hem Philippine jirikindeng along social service asai ke klem ponason si puthot pini Dongkamukam Karbi hemtun along ta bipon bangso along Greaters Dongkamukam Press Union atum patir pipon si free eye treatment camp padopon thu bangso along nogong ERC hospital pen Dr. atung bangsi labangso asai mesen pen pachun pon long do puta Greaters Dongkamukam Press Union dunmai phu Gurmukh Singh pen jaipon alang lika pachini pon atengke arkoi ni phai inkoranar cap arni ada por phai cap apor pen arni gangsam por phai pli apor an amega kesu lang pon si kado kave bang pharoke thomra phokep so se abang pu bang phia tuma phan se lang pon longlo lapen la anang bong pen bang throkep ra sir cap aphan ke operation ke claim ke nang sot ajok thang thang ni phai thong cap arni an nogong ERC hospital along an ke pon japhan Greaters Dongkamukam Press Union ahin pen chesi pon loputa sing ahin pen jaipon jengkha pen Pabitro Kathar News Fast Karbianglong non henjong boro accord surihini raingkoi along Karbianglong along kedo boro aphan ST Hills Pinangji puke hang along chedondun thekhe pu chepaklang bangso puthak pini Karbianglong Youth Congress atum pen pherangke mai ke pha along ke jaya tengke Karbianglong Youth Congress ahin pen bangso puthak chedondun thekhe lapen kedam tang surihini ra kretrok aningkan non kikhibom Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang setamit penang an ningkang samse chepaklang bonta non pipot si khamkhe hai hedet puta jong lasi Youth Congress atum non ke bang ja pora hot bangso puthak pachun long le det ji aphan un an ke chesong ponji puta pherangke amai long bekpon Pinisong trok sia tum chelang pet man rong the ang ke sia sai hem malong perang ke mai ke pha bangso perang ke mai along hampang asong atum kaning je tengke Karbiang long ke PLT UPLA lapen KNLF atum kache song 2010 aningkan Govt of India pen chingki bom lasi non hejong ABSU lapen NDFB song atum aphan boro ekor 2020 ke pachuna sonsi Karbiang long along KLNLF UPLA lapen KPLT atum aphan sitame Govt of India atum song troksi ning ke hangateng ke pachini ji aphan ke hang Anparta election campaign cha hunnon BJP chari boma tum sitame lamcha ka teng pen pachun lang poputa pinisong troksi tum pen ke hang সাতটা সংগঠন আছে মেম্বাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন গতিকে এই মেম্বাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেৰে সৈতে যাক আছে আজি বড়ো যিটো আকৰ্ড সেই আকৰ্ডটো আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই আকৰ্ডে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যি আশা আকাংক্ষা সেইটো সেই আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ একেলগে যিটো ৰেছপনচিভনেছ দেখুৱাইছে যিটো চিনচিয়াৰিটি দেখুৱাইছে সেইটোলৈ আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইফালে অসমৰ যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টো আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চিফ মিনিষ্টাৰ এইটো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আৰু সেই একেই ৰেছপনচিভনেছ আৰু একেই চিনচিয়াৰিটি আমি আশা কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়ালৈকে 2010ৰ পৰা KNLF-এ পিচ নেগচিয়েশ্যনত আছে ডিছকাশ্যনত আছে গতিকে KNLF-ৰ যিটো পিচ নেগচিয়েশ্যন সেইটো বড়ো আকৰ্ডে যেনে যিটো চিনচিয়াৰিটিৰে চৰকাৰে এইটো লজিকেল কনক্লুজনলৈ আনিছে সেই লজিকেল কনক্লুজনলৈ আনিবলৈ আমি আপিল কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক লগতে ইয়াতে আৰু দুইটা সংগঠনটো আণ্ডাৰ ছাছপেনশ্যন অফ অপাৰেশ্যনত আছে গতিকে সেই ছাছপেনশ্যন অফ অপাৰেশ্যনত থকা KNLF UPLA আৰু KPLT ছাছপেনশ্যন অফ অপাৰেশ্যনত আছে গতিকে UPLA KNLF আৰু এই KPLT এই সকলোবোৰ যিটো ডিছকাশ্যনত অনা হৈছে সেই সকলৰ লগতো এনেধৰণৰ আকৰ্ড অতি সোনকালে কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক
আপিল কৰিছোঁ লগতে আৰু একটা কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰ্টিকল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আৰ্টিকল 244টো হ'ল বিজেপিৰ পোল প্ৰমিছৰ ভিতৰত একটা গতিকে এই আৰ্টিকল 244টো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি তেখেতৰ যিটো পোল প্ৰমিছ সেই পোল প্ৰমিছটো ফুলফিল কৰিব লাগে আৰু একটা কথা আমিতো অসমৰ ডিভিজন বিচৰা নাই আমি অসমৰ ভিতৰতে অট'নমাছ ষ্টেটটো হ'ল ইটছ এ ষ্টেট উইদিন দ্য ষ্টেট গতিকে আমি উই আৰ নট ফৰ ডিভিজন অফ ফাৰ্ডাৰ ডিভিজন অফ আছাম গতিকে যিটো এতিয়া বড়ো টেৰিটৰিয়েল ৰিজন দিছে সেইটোতো এটা ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আছাম গতিকে তেনেধৰণৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন মানে ফাইনেল ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন আমি অট'নমাছ ষ্টেটটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ ডিমাণ্ডটো থাকিম আছে এতিয়াও আৰু বিজেপিৰ যিটো পোল প্ৰমিছ সেইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাটো গতিকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে পোল প্ৰমিছটো নিৰ্বাচনী যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ইমানেই কথা আৰু বেছি টকছেই হওক KNLF-ৰ লগত যিটো চব সেইটো চুচৰাই থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ অতি সোনকালে এটা লজিকেল কনক্লুজনত আনিব লাগে আৰু এইটো আপিল কৰিছোঁ আৰু এই যিটো চিনচিয়াৰিটি এতিয়া আৰু ৰেছপনচিভনেছ এতিয়া দেখুৱাইছে চৰকাৰে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই একে ৰেছপনচিভনেছ আৰু সেই চিনচিয়াৰিটি দেখুৱাই পেলাই যিটো টক চলি আছে KNLF-ৰ লগত সেই টকটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে Pinya Berta Lansi Pajulo, Dometapme.